Sanibonani. Nina bakangwa. Yanivusela malangeni amahle. Kulolu vangeli labokhokho. Sivusela wonke amaswati lamahle. Sivusela Sanivusela nonke maswati lamahle. Sinivusela kulolu vangeli labokhokho nakuye khanya phupho lami. Sivusela nina ke maswati lamahle. Nebenkosi lenhle. Nebendlovu emhlaba. Sinivusela kulo livele masiko bekunene. Nanivunilela njena TV yaseNigeria nekhanzi ifundisa ngemasiko. Khuluma ngato tonke izinto ezitendeke eNigeria. Akushiwo ukuthi ke endani lamangangawa. Hayi safuna kuvulela amangangawa. Bafuna kubukela lokusayende bayabathanza akhuluma ngemasiko awo. Mangangawana nathi ke bekunene ke nawusiyavula yakhanza kunetimemo la khathi kunemikhosi lokutholakala ukuthi imikhosi mihle lekhuluma ngayo maswa. Akusikuhle ukuthi bese ke ngoba sekungumkhosi wamaswati ke sekuthiwa hawu la wasolo bandala into lena yesintu into cha bekunene yibani nje ngini kuze kuthi nani ke into kwanza natiwe futhi bekunene ke kulolu vangeli labokhokho ke nathi ke sibonga kona ukuthi hawu bekumnanzi kuboma ke ngani ngoba leli vele bekunene linemakhosi adla nabo bonke abantu. Asuka udla nabo baba nje manje bekunengibala kumnanzi nebafana belisokana bahla kumnanzi kusuka emuva agasi bekudlwana amantombatana nabahla kumnanzi athola tinkunzi nemahliphazi nabo konke lokuthola uyatholakala ngena kubo baba nebafana bathole emanakuzaneni lakhaya ukuthi babuthekile bawashiye amabele la kutholakala ukuthi akatiwa kahle ukuthi kanjani baphuma kamnanzi nabo nyalo bekungene kuboma ke hawu kodwa bomake ngiyakutshela kumnanzi bomake lapha kuyadliwa kunathi wine lapho kuyindo eJesu lapha kunathi wine kumnanzi sekutawungena ke nabafundisi kuthi abafundisi bayeda njenyalo masiyana le live le democracy yalo idla naso sonke sive longayi ke bekunenge losuthi ngoba khona abasuthi umuntu osuthi kwamathi ukuthi ukhuluma thini cha mina ngilapha unakuzana usuthi ningamnake umuntu osuthi kulolu vangeli lokho siyanivusela eveni lenkosi lenhle eveni demaswati lamahle sithi bayethu wena unomthe kunabo bonke wena waphakathi sithi indlovu yemhlaba hawu Nkosi hawu sivusela bonke bothokoza netinyanga nabo bonke nje labaphiwa tiphoto ukuthi ke bende siyabonga awu ovusela amagwabana. Ngivusela emakhaya, ngivusela tinyanga, ngivusela bothokoza. Ngivusela bonke labasita timpilo tebantu ukuthi baphile. Ngiyavusela emakhaya, ngivusela bogogo bomkhulu, bantwana, bomaketala, bobabetala, bomakoti, bomalume. Ngithi bomakoti ichubeka nidlala enzima nihloniphe emakhaya, nihloniphe emntini yebantu Nkosi yami ningasihlazi.
sesikhona evangelini labokhokho sesikhona kukhanya phupho lami ngicubekani nento enjalo khona mfundisi utanisida kuze impilo yenu icace nibone ukuthi kwendekane empilweni uyanikhanyisela umfundisi khanya amakhaya niyawuthi bha nawe sawukhanyisile nawe ubatshela nje bomakoti ukuthi niyakele ukudubula umlomo bomakoti lento thawo solishayela ngoba sekhona sekuqala kuba serious awu lo muntu bomkhanikelani makankosi yamkwatelela ngijabulele nje Nkosi yami nabakithi ke utincenga uyathi ngekuthi ncenga utawuhlula sicitho uthule onke into khaya ukuthi bakulwe ngathi la khaya ukuthi ke etende ke utincenga nje uhlabele ingoma nayase divine lithi ha ke hlula lutu Jesu oha yabona ushayele ngoma yathi traveler ushaya impela utawubona solo unake vikile solo khona emendweni wakho nakule hayi lokudubulela indoda ukade kade unika kuthi indoda lapha asowuqale ngokuthi ba khanya phupho lami kusho ukuthini kuphupha ukhala umemeta emva kwaloko kube ngathi uyaprofetha kube buhlungu umphimbo bese kuba nababe wakho losangoma akushayela ngemuva emhlane ubese ukhafula buhlalu bunye lobubovu uyekele kuprofetha kusho ukuthi ke lokujabula kwakho lokukhaya ukuthi seloke ukujabulile lapha ke bakini batawukususa lokujabula ngoba ukuthwelela ngemuva ukuthwele lamahlombe ukushadile kephana ke bathathi nabakususa ke bese kuphuma ke lewakudla lo mntwana lona bamdlisa ngemadlodi yabona bamdlisa ngithi thunyata labalele kephana ke batawususa lapha kubo lokho uyawugcina asakahle ke awu lasibha khanya phupho lami kusho ukuthini kuphupha usenzaweni lelihlata lebandi kungathi ubuka emathafa emva kwaloko kuchamuke libulo letinkomo letimnyama letisabekako tifune kukuhlaba ubese uyabaleka kusho ukuthi ke lokho lokukhanzanisa lokuthi ke bekukuhle kuwe bekumnanzi impela bekunelifa lapha lokukhanya ukuthi ke impela belilakho belilakini kephana ke ngokuthi nina nisagezi bafi letinkomo selifa sezele zilile imnyama setakulwisa ngenteka nje vele ke ulifelele lifanele kuyaphetha vele asenibogeze bekuneni mabe khanjwe mhlambulule njena kuyahlanjululwa ungasho ukuthi awuhlambulula kusho eBhayibhelini lapha kule Verticals kuyakhaza ukuthi ke umfundisi lonke emsebenti ye lisonto akaye emathuneni akaye futhi esithunjini akayi nje makufeba ngani ngoba utabe usuhlanjululwa ngibani kanjani ninike niyile asahlambuluse yini leyo ophindula sibha khanya phupho lami kusho ukuthini kuphupha uyinkosi uhleli esihlalweni bonke bamfu bakukhothamela kusho ukuthi ke hawu tayibona inkinga taphambana tinto utayibona inkinga Nkosi yami nansi Nkosi ke hamba ulungise khona la konakele khona kukhona into lotaba kuyo ube wedwa empeleni sibili batsebuli netankoma lebatsebuli netankoma ingosi nayiphupha ibitatinyanga nayiphutha ibitatinyanga awubatsebuli netankoma awukutebachase laliphupho lakhe kutebachase namubano watamubanu muphatsi wetinyanga anumuholi wetangoma ngutanyela umuphatsi wetinyanga awunemuholi wetangoma tazatanyela sita mprofeti tazatanyela awilukunile liphupho atiboni tinyanga nebatsebula baboni tinyanga awilukunile liphupho mene parasina mene keri bekunene sikhathi maphupho nje ngalezi zathu ukuthi ke vele maphupho ayakhaza uphendule sibha
Khanya phupho lami kusho ukuthini kuphupha ucabene nemphathi wakho emsebentini bese ukushaya ngempama uyakukhafulela. Kusho ukuthi ke lena la kutholakala ukuthi khona impela inyanza ukuthi ke wenda lutho lokhu noma ibhizimusi noma wenda ini lento leyo nabakithi ke iseta kukhulumisa ibe nawe impela inyanza ukuthi ke ndaba nemase nolwimi nayo nitawuvana nebhizinisi impela inyanza ukuthi useta wadla manakuzana tiselo tayo bamba uqine lapho ngathi kutakuhambela kahle kakhulu ngoba mawutaba ngumathe nelwimi nemsebenzi wakho umsebenzi wakho ube utaba kuhle vele kutawujabulisa nawuphupha ucabene naye lo mphathi wakho ukuthi utawuvana mbambana nomsebenzi ophinde uthi ba Khanya phupho lami ngiphupha ngisemandini lamnyama ngatikhanza nginengadi umtimba wonke. Hayi konakele Nkosi yami nabake siyasathi ukuthi tawuthini. Ngajabula badelayo umabeni ngazi ngombuso waphezulu. Ngajabula badelayo umabeni ngazi ngombuso waphezulu. Kumbila phezulu likathathu limase komathathu ipalamente yaphezulu. Likathathu limase komathathu ipalamente yaphezulu. Kunene nawuphupha ingadi isho impilo kunene. Nawuphupha emandi asho labadzala bekunene nawuphupha emandi angizolile asho kugula loyo lophupha emandi angizolile angena kusho ukuthi awungene ekuguleni bese impilo yakhe iyaphuma lapho kufuna ukuthi ihlale khona ibe ngephandle hawu nabakithi ke yehla wenyuka nemthwalo ufuna ukuthi ngabe yini ulungise kulungu ikathathu limasakama Kati palamente ya ibubani Gurunguru baba Gurunguru ndotana Gurunguru moya ibubani Gurunguru baba Gurunguru ndotana kumbe lapha ezulu likathathu ase sibuye lapha ke ushaye nje la lapha kuGenesis 1 verse 29 uyifunde lapho uyifunde ayina kancane uyifunde lamagwabane uyifunde ayina kancane uyifunde lapha ke ngicela ngisashami Watala ukanya washo kuhle wasalizulu nomhlaba ewukaneni ikhanyesi yena watala ukanya washo kuhle watalizulu nomhlaba magabongwe yena nemhlaba luhle ngentathu akwavelelwe ukuthi ngikhuluma enini awufunze lapha ke sitokhuluma ngesiqoqo namhla sekutokhuluma ngesiqoqo bekunene esitoko samandulo Genesis 1 verse 29. yes Genesis 1 verse 29 sihloko kudala kwaNkulunkulu 29 uNkulunkulu wathi
Asenibuke la, ngininike tonkhe tibhidvo letisemhlabeni wonke letimilisa inhlanyelo nato tonkhe tihlahla letinenhlanyelo etitselweni tato kutsi kube kudla kwenu. Kepha konke lokuphilako, tilwane temhlaba nato tonkhe tinyoni tasemoyeni netilwane letihamba ngesisu ngikunika konke lokuluhlata kutsi kube kudla kwako. Kwase kuba njalo. Vake soshayile uyeba ngisuthi neBhayibheli ithi leBhayibheli uNkulunkulu wanika bonke abantu tihlahla kuthi tihlahla tibe kudla kwako netilwane ngisho nathamba ngesizi ukuthi tibe kudla kwabantu manje ke laba labapheka lokudla lokho kude labanye ngaphandle kwani kwetinyama imandulo ke yona ikhuluma ngemphathi welikhaya umphathi welikhaya lokuthiwa ke mastermind walakhaya kuvama kuba bobabe ke bo mastermind walakhaya kwazi ukuthi babe ke uyabona ukuthi ekhathala ukhatha kancane usebenzele weJohannesburg nomsebenza kuphike bese kubanga lo make lo mastermind walakhaya lo make lona lelikhaya leli uyalathi njengoba linjalo ukuthi like linjani akhanza ukuthi ke lelikhaya linebantwana lelikhaya leli linabomakoti lelikhaya leli lo make ngokuhlo babe swathi khathalala boJosi phela kwenza ukuthi Jesu nje so useqamba la so ulela kumathuneni nawe selisala badla kulo make lelikhaya anihambe nyongibutela lo makoti lofika ukuthi ke ungilonjani umakoti uphemule lo makoti angefikila ukuthi uteni inhlanga kuthi lo makoti uteni imfelo ngoba uthi ungena la khaya likhaya lifanele ukuthi ke lo latiko lekhaya lekhaya liphethe alathi ukuthi linjani tabe seke uyafuna ukuthi ke na uhamba ufika le ufike ubatshela ukuthi ke bangangena esitoko sitoko sihlala lapha endlini kagogo noma edladleni lesitoko lesike siyakhiwa lesitoko lesilwa nemkhwepo silwa netidliso lesitoko lesilwa na wonke ukugulo khaya ukuthi ke kudala mapalishu yabona ngoba phela katheni bekunekudla kwakhona ukuthi bantwana sesiyohlakula manje yabona ke bantwana babhukela isingwaqwa yabona babhukela isingwaqwa bantwana bafuthe isingwaqwa bazake balele bathi kubantwana bangazoli bakhala manje nhlakula nele namanike nake masi lokuthola ukuthi ke amnazi kakhulu asasejuqu bantwana bazakwe engilamasi bayonakuzaneni ke bese ke kuphela ukuthi ke sekunani ke sekunalesitoko lesitoko lesi asiqala kuphela ivikini ngakasinazi namba lo sivika tonke letifu lokhaya bathela umkhwepho lapha egedeni bakhaza kubena njani banidlisa ngetiphaphi bakhaza kubena nalokudla nekudla kwalapha sekunakhela inyongo lesiqoqo ke sibese njani ke siyakususa konke lokho siyakhiwa siyabona ukuthi siqoqo lapha ngasezutho kakhulu phinde siguqule lesiqoqo silungiswe lona lobukele likhaya aliphengula lapho uyasinaka lesiqoqo sibuke ukuthi sikanjani akwangeni umthakathi wabuya wangeta lokunye khona lekhasini lena lesitoko lesidliwako lakha lotholakala ukuthi ke yena sobona ukuthi ukhulile uthi hey mina sengifuna ukuphuma yodakhela kha uyahamba lo mphese akhamba umbuka ukuthi so ungakhona nikuphuma yonakuzama mabonakala ukuthi hayi lo muntu uthafika afe lapha uyalela ukuthi aphume likhaya kuba khona lo libukisisako alibone lokuthi ke likanjani lelikhaya kunesitoko likhaya sekhombisa tingomati kuphela titile sekhombisa tingomati atonsile nikehle asukela tonsile afotosha letikulu phela sukela tonsile afotosha letikulu ingabe vela uyabasi ufaro wasiningo faro ingabe wayama ufaro efuleni ilori ingathi sebutongweni ikhuluma noJehova elikusasala mhla iwena tihero popompareberere baba pam efuleni ilori ingathi sebutongweni ikhuluma noJehova elikusasala mhla ungabe vele lelihlangalini lelulombila mani linetikhwebu tisikhombisa ohlangalini lelulombila mani linetikhudu tisikhombi wasuka letikhudu tahla letikhwebu tembi tihari tuha
Efuleni inari ingathi sebuthangweni abelungu bafambile bashiya amapapela abelungu bafambile abasiya amapapela ayinamapapela yakhandela ali aluta kontuluwa efuleni inari ingathi sebuthangweni aluta kontinuwa iyaqhubeka impi kunene ngeke belungu bathi basikhululile kesha imithetho solimile ikhuluma singisi lakithi simangala ukuthi ke lemithetho sasikhuluma njani singisi kanphela ke sesikhululekile thina awusolithi ba Khanya phupho lami kusho nikuphupha make wakho lowashona akushaye athi wahambelani ekhaya angakasho. Bakeni nebakhabonyoko bayalwa nabakithi bathi ke kubangelwa yini kwetshona ukuthi iyekelele into dakini sukelani kwakini uyongena kumthetho webantwana baka-Israyeli ungenelani mntwana ami kuJakobe ungenelani kuJakobe yini wena ungene kuJakobe bayalwa bakini ukuthi uphenduleleni wena hamba ulungisa ngophahla man ulungisa kahle into awuphendulisi ibhahla. Khanya phupho lami kusho nikubhutsa umntwanakho bambophile bathi utothola umdzili kajele. Ngisho ukuthi hawu Nkosi yami nabakithi bamvalile idloti lakho loyikhona indaba awuphendulisi ibhahla. Khanya phupho lami kusho ukuthi nikuphupha banginika inyama yenkukhu lemnanzi umaketala athi angidle. Hayi khona awukhona uhlala lapho ekhaya phela bayakubona ukuthi unenyawo lengulube sebakuqinisile umaketala wakho uyathatha awuphendulisi ibhahla. Khanya phupho lami kusho ukuthi nikuphupha ukhala kamatima bese uyafa. Ngisho ukuthi hawu wajabula waze wavuka emhlabeni bebufile sewungikhanda uvukile manje. Akhona la ekhasi la eqingqungweni lamagwabane ufunze emaphupho abantu ngoba bafundisi bayawafuna emaphupho abo lapha bekunebe sikhuluma ngesixoxo ke bekunene kuthi wena uthi ufuna kwakhaya funa yakhe indlela kagogo ilisondwe lasekhaya indlu kagogo na ude indlela kagogo lapho utawungena enkingeni yokufana nebantwana bakaIsrayeli leli Bible mawufunza 16 uye lapha 16:23 lithi labantu laba bayahlupha bayaboshwa abantwana bakaIsrayeli nawo khaya ukuthi bafika la kuleli vele njani bashumayela emasiko langasiwo yabona bathi labantu laba bathola imanje bashumayela imithetho lengasiyo yalelive bashumayela kanjena bakhokha nemadloti lapho labantu bese bayaboshwa bayashaywa abantwana bakaIsrayeli yabona awudlipa kusho ukuthini kuphupha uphuma ematini. Ngisho ukuthi hawu nabakithi ke lephupho leli walifunza leli kusho ukuthi Nkosi yami nabakithi akusanaba nokuthula kulomhlaba lokhaya ukuthi sibuwo sodaba mubi ngeke sijabule. Sanibonani kusho ukuthini kubhutsa tinyuka letinengi. Kusho ukuthi titha tikuhlasele kakhulu
awuvulele lelinye sitobona ukuthi lisintona. Ayi wale ncwadi ibhalwa ngawo amajuda ke namaHebheru ithi ongeke phela ngayo okhona awubathala nguye wathala izulu nomhlaba kojadangoma atifisisi etinyanga atifa leyo ngokubhalwa kwakhe etherenoni ihalema tetherenoni wathothi hoyi tetherenoni wasilahla thina tinyanga iyelelele zinetangoma yena uthi uma nifika kulelive lesinipha lona mina lona nkulunkulu wenu ningathathi imikiba yaletive nithathi kanza phambili yena uthi ungatholakali munye namunye yedwa anikela ngendodana anikela nangendodakazi yakhe iyeyima naluyeqisa umlilo uthi ningayi entangomeni ningayi futhi etinyangeni ngoba lokho kusenengiso iyelelele ayimi iyelema tetherenoni uthothi hoyi tetherenoni wasilahla thina alalalala bakunene lengoba leshaya ngimi ngabona ukuthi tazishaye bantwana bakwa-Israyeli ngabe singeyilanza ngale kamoya ngibuyisa ngalapha ngishaya ngendlela ukuthi siyazi ukuthi bantwana bakwa-Israyeli bafunza Deuteronomy la kulelive leli kanti Deuteronomy phela bafuna bamfunze lena enazaneni ase awulisipha kusho ngikuphupha umuntu lowashona ninaye nilungiselela kufihlwa kwakhe kodwa yena alele phansi athulile kusho ukuthi ke sophumile emthobulweni lomuntu loyo ke sengikhane asayekufela ngikhane asale kufela laba mukwalife bona mabaye laba mukwalife bona mabaye mabaye awubeve kuthi tithini itangoma tipula kanjani tinyanga tihlala kanjani tangoma tipula kanjani tinyanga laba mukwalife bona mabaye Deuteronomy 18 verse 14 yana uthi mabaye beve tipula kanjani tangoma tipula kanjani tinyanga tihlala kanjani tangoma kusho Deuteronomy 18 verse 14 yana uthi mabaye beve tithini akutinyanga kepha wena Jakobe yawe Israyeli angikuvumeli kuthi wena uye awubethithini awutangoma bekunene sithi lalani ngemnanzi nathi ukuthi manifunza iBhayibheli tani nakuzaneni labanye bathi iqoqo tabo zitholakala khona lesontweni labanye bathi iqoqo tabo zitholakala khona lesibhedlela asithembi kahle leti iqoqo leti nina batawuqabana labantu bese babethi iqoqo nabethengisana nani buyani iqoqo nte umunye njengoba iBhayibheli lisho bekunene nilale kahle bakangwane kulo lakhanya lathi ba livangela bokhokho nonke libahle bekunene nalasenyako muhle bedlula bongena lo besenyako nimahle masiphathe siyabonga kuthulwa nelithando emakhaya akube kuhle